otoiro Gīcanjama agiginya nino magatonya ko itorare rona magirio maidari wateka monde gari dogati na dogati yereko yegeshona ona bara yanene hanerito Gīcanjama ne wato odigaria yegura radio bara ene moyaina wateka moania iro datigaiko motiganeria bara ene omanage dedia ibore wateka monde gari dogati na dogati yereko yegeshona ona bara yanene hanerito Gīcanjama ne wato Wapi kelele. Asanti. Ya. Kevix ogotora nani? Like to ine twa father buto no wekira to ndahota kwaga kumunengera atore ogwekita rwau. Atore kete ati. Atore aririkanite ore rwekirirwo. No utorane nani? Sawa? Gutiendaga bara guku. Wapi makofi ya Pastor Father Boo? Tudie. Agaya dine kanionde sana atemeire weroine gotikora gona iyo ona mae makunywa ena mwana metereire yeku Yake maonokia mere makidelie kwa ngai nokotwara dhimirwo wagwan. Asante. Wapi makofi ya Father Mbuyu? Oka Father Mbuyu. Daiga Father Mbuyu andu matiramenya atiriri nikuga atia tamaririkani ole wainite ruwe wakorogosho teithagia andu aria matari hinya tondo twari wendi wakwa ndererwo korogosho rugama haha enda guciarirwo muthaiga kwa bahati mbaya Daiga atiriri muini wothe wi nyumba eno aikono ame akiheo kiu waheirwo ni Ngai tikia maigirira ukahaha mbere tu maige muno tacoka ithutha hanini tu na mutikarege muini wothe wi nyumba eno tariu uyu ainire ndaigua ta iguru ria haruruka na wikarite o hau ngutwarithania maundu uguo kuiganania mothe aria mwe thutha bai muikare thi riu oko wina giti eni one uguo thank you tondu murarugama ni gutia Triza Ngai amurathime alafu aya okoro he andu mangirugama matige guthie karia muno endo inaga mundu witu ginya andu na Ikuru nike muini wothe ndiramwenda haha aya kinyambe huthire no eki maige igeno haha thi ondehere no haha andu anga ithikiririe wega rene hinda ria gu support Triza no mothe njugire aini aria mekuina muhonokania no enderera to ni urabanga haria andu othe ni mambe maime hau aini othe ni mambe moke haha igithae twambate haha Kevix ndukambe gwikira kindu kingi andu ni mambate haha tugire atiriri umuthi ni gu support Triza na tukumu support na ngoro emwe na muhonokania njugire atiriri we muokokania njugire aini aria mareinire juzi nio tukuhe ihita tondu Triza reinire juzi githe tiguoi eni no guo niguo guguthie na tondu twaina ne twahe masinia maituri riu ayangi aya umuthi nio meguikara magituinagira na Ngai ri kumurathima aria mena kaci ukai
Aria mena thimu thutha. Aria mena kashi mwambe muke haha mbere. Ndiramugio na hanini. No twi haha nigetha tu support Triza. Na nguthina mutaratara andu a Ngai. O uria thiaga kuria kungi. Lizi uroria namba iko. Tuhuthire namba iko. Muhonokanio ka uhe namba. Njoroge James. Thengio muno ndigwitite. Nikuo ndaiga thengio muno ni undu wa guka. Na guteithiriria. Na guteithiriria Triza. Ino ni account reka twabe tuhuthire namba tha ici. Oh okay. Ndamenyita ni uguo ndigakumakie. 0799 371 219 0799 371 219. Asante. Aria mena kashi. Ngai. Ndabia na thimu akashi murigie. 0799 371 219. Neguo. Bas. Oria wina kashi doke. Ukahe ritwa ria kuikarite urugite. Twin? Oh, okay, Twin official nimekuinete haha na no meguka ringi 500. Asanti. Kana kanini hana kaima haringi jina uliniambia nani? Kalen 500. Tuwapie makofi mazuri tafadhali. Kashi dirona. Sawa sawa. Nie ndi ha kurora ta mundu. Hathi muyo. Sirehe. Ndikuonete. Ndugithio ye thimu yo wike uguo renda. Ariga niguongera 200 thimu-ini na ndingenda gutigithia. Kakwena to indo. Haya. Mutikahingece. Rora haha. Andu a Ngai. Triza ni muthaka. Nguo ne njaga. Pinduka kambura kuje. Pinduka. Nimuramenya ithondeketwo no ni Joyce Rongo na etaga boss lady riria aratuma nguo. Enda muthakaritie wega. Enda muigite wega. Na ni ararugamirire kindu na nginya thaa ici ninge niongerera 5000. Tumuhurira irohiro wega. Tago Joyce Rongo ni tumwendete muno. Nake atagwo Liz. Mwamuona Liz mwamuona oguo mukamenya nita murona ndama China guku tondu Liz harugama haha tondu Liz haha na ni njui ona niwe wikarire gite kia ndama haha no Liz tondu ni muini June ni igiri 2nd 22nd mweri wa gatandatu mweri 22 tugakorwo twina igongona inene muno ria Liz na ni atunyitirire na njira nene muhurire iruhiru wega na ni ahe mundu gwitwo Triza 5000 muhurire iruhiru wega. Asanti. Ayiko hena muini uraingira hau areko ingire haha na ndukehithanie uge kwina andu ingi ati nduguka Ngai ni egukuona ketagwo school blessings kaire tugaka nige koinete na nikahena ciringi 1000 kahurire iruhiru wega. Mundu menya ndoraga date ndikwanirira uria kaitu gakanjira no mane ndona kiria kaheana na ngoro ni no nyende ngoro teno aheana 50 na aheana na ngoro theru rucia kaheana milioni uyu muhurire iruhiru wega usijali umepeana na roho safi eni kaire tugaka nako uliniambia jina ni blessings ko 1000 tukahurira iruhiru wega. Uyu ni ura watuma wahe matatu aima kuongera 200 na nimo macio thengio Thoni akinya 500 muhurire iruhiru wega. Kaire tugagetagwo tabi na gaka karainire rwimbo nako karamakia muno na ni ukuina utaimba sawa sawa marainire hindi imwe na Triza na nikaheana ciringi 500 kahurira iruhiru wega. Pita pale kwa DJ umwambie ni mimi nimekwambia. Umwambie wimbo yako, umwambie ni mimi nimesema. Huyo atagwo Njoroge James, Triza weko. Na Njoroge James,
Ni akurehera ciringi 5,000 muhurire irohiro wega. Ni umenyete toguo riu. No waimiraga ciroga nikauga toguo riu. No ndama. Eunice arainire ira na ni aheana 300. Ikoro inire mwaka ungi. Angiaheana 8,000. Ngai akurathime Eunice. Mugoka na ihenya. Ukaheritwa. Shiko shiringi 500 na mukanjetekeria ngarora nginya date na mathaa. Santi. Uyu ni awinire baby. Etagwo Steve. Mtoto wa soja. Shiringi 1,000. Muhurire irohiro wega. Ebu upitie pale uambie DJ wimbo yako. Hiyo ya baby hiyo. Huku watu wanahitaji kuitwa mabebi sana. Kuma kwa Kameme FM na Kameme TV. Our DJ Eda Mamake. No menya ni arahura rwimbo rwaku muthenya no tuku uyu. Ciringi 1,000 muringire irohiro wega. Na watu weka kihitahitano kiria wikaga ri. Hakikisha umemweka. Next month. Safi. Hapo tuhakikishe. Jina? Alice. Sawa. Alice Caleb shiringi 500. Asanti. Mami. Mwathani akumio. Ndona ukene DJ rwimbo uguo no uriina. Shiringi 1,000 muhurire irohiro wega. Ni njega. Gera hao hena to stairs hare. Mutiuke andwa Ngai. Etagwo Joshua na raiga ndaheana kiria ndinakio na nima ndona na nie ndire thoni to ni njui Ngai ni amenyaga ngoro githe tiguo aheana 200 na ngoro theru muhurire irohiro wega. Uro ucio no akuhe milioni uyu ungana mundu arakuhe kindu no huthu wake one na indo no akuhe gaka ne kiritu karia kainire wega na nikaheana shiringi 1,000 kahurire irohiro wega. We nae ujirio wetwo u ni miri na heana meri na ndira balance andu Ngai na ngona andu ani kwirutira kunene muno. Ngai wa andu aya aromokira ugai amina. Nake atagwo Judy Masira ni mutumia mutungatiri na no mutungatiri na muini tutete na ndiraigua ni mugeni ha ainini aba kuruta 2,000 ha mugeni ni aroka hurira Judy Masira rohiro wega. Nake ni uria ugire aya ni aciari yake no wakwa Triza. Ni kazi ni yaku ni akuhe 1,000 wetikia ni akwendete rwimbo ni ngukunengera na ni uinire rora haha uria muhonokania ino ni 1,000 na 300 ma karamu uguo ucio no muhe karamu. By the way toramu ni tuguru tukire twake etiguo ya Ngai ni tuguru taru uguo muona kaseri kang'ang'a geka ukaruta ugacoka gura karamu bei ire ukwenda na ndikumuhinya mwitike ndimwendete. Thank you Jerry wang'ang'a Ngai akurathime hurira igaceri rohiro wega. Jina ni nani? Je ni Jenu wa Ndongo shiringi 1,000 rehe cia karamu tuthi henya to ni cikurekirirwo no gutuma tumira ha hesi tumira hau. Ni mutungatiri na nitumutete muno etagwo Father Buyu na ndire cirie kwena igongona tondu andu maranyitanire na maroiga mundu wa Ngai tutire twarugama nake igongona ini ona rimwe nginya aiga kanitha nginya ekatia mweri 15 wa June toiga ni tukona igongona inene muno oguku Bruce Springs tukirugama na mundu wa Ngai 2000 murigire irohiro wega. Ucio raingera niwe muruti witu wa igongona etagwo Pastor Beth kuma gwa Kameme. Wapi makofi ya Pastor Beth Chege? Oyo ni uria tugire ni no tushughulikie horo wa video na uira wa mane heana 70 ni ndingeira muhurira irohiro wega ndingeira haya ekela kwa message kaire tugaka kamumeru ri Triza uria bisa tole hora leta toreka inde mwire haha tungiambia tongegera gacara kau kaire tugaitu ni gukurehe thina ebu cheki akuhe ciringi 6,000 yuthi na niguo kana inire rwimbo rwega. Haya mune toma 300 ma karamu
tumiro haha ukamwena aha nä ndona niä ndä må gä rä hä ra hau rutä ra hau å nake tå mwä taga mä wa matunda atwendagä ria matunda na nä atå he ciringi 1,000 na nä må ini twendete tå gatä a må hå rä ra irå hä rwega santi ona Meri lipa kalamu hapo lipa hakikisha umelipa unete message å nake rä etagwo Miriam nä we å tå humbaga makä ria må no nä we å humbaga Triza weko ino nä ciringi 1,000 kuma kwä Miriam Ndoita rä ha karamu haha rugama mwena å yå na må ndå arä ha akagera haha ngona taru å yå arä ha mbere aragia ta må thuri må nene acoka atua kå ina kene ta kairä tu kanini taria Mwathani agocwo nyita marå maya ndahe å karigwo å rä a gå thiaga thank you nä å ndå wa kå rä ha karamu ciringi 300 atå he 6,000 na arä ha karamu 300 må rä ra irå hä rwega nake nyita marwa nä akå ne 1,000 na nä arä ha karamu tondå atå maneria 100 thiä kandä ke marwa na hau Frank tamenya mwana kä o nä kå geria